I pozdrav ljudi, Johnny ovde i u današnjem klipu pričat ćemo kakva je povezanost između Marilyn i Artura Pendragona. Prvo pojavljivanje Marilyn u animeu je bilo sa Arturom. Tu se nameću dva pitanja. Šta će ona sa njim i kada njih dvoje idu zajedno? Prvo ćemo zašto Marilyn čuva Artura i zašto je on bitan lik. Jer kako smo mogli da vidimo, za jednog kralja poprilično je slab. Zapravo, Marilyn čuva nešto što se nalazi kod Artura, a to je čuvani mač Excalibur. Sad ću vam nešto reći o tome. Excalibur je bio u prošlosti samo običan mač, dat Karfenu, majstoru mačeva. Dok je bio neviti smrti, očistio je mač svojom krvlju i dušom. Umesto da zarđa, mač je postao oštriji i jači. Sljedeći koji imao taj mač je uradio isto. Ovaj proces se ponovio bezbroj puta tokom milenijuma. Nakon nekog vremena, mač je počeo da izabere svoje vlasnike, odlučujući da li je osoba vredna ili ne koristiti tu moć. Excalibur je bio iznenada pao sa neba i zaglavio se u ogromnu stenu u kraljevini Camelot. Mnogi sveti vitezovi su pokušali da izvuku mač, međutim niko nije uspeo, sve do Artura, koji je uspješno izvadio mač i postao novi kralj Camelota. Tad Marilyn postaje Arturov učitelj i ide svugde sa njim, dok moć Excalibura, koja je ogromna. Samo ću vam reći da je Artur uz pomoć Excalibura parirao u borbi sa Meliodasom i Zeldrisom i to sam. A znamo koliko su Zeldris i Meliodas jaki. Samo mali broj karaktera u animeu bi mogao da se bori sa njima 1 na 1 i da ima šanse dok se Artur borio sa obojicom. Što se tiče moći Excalibura, ne znamo mnogo o tome. Kao što smo čuli, Artur još nije spreman da ovlada puno moći ovog mača. Artur je u borbi sa Zeldrisom i Meliodasom imao power level 40.000, što nije ni bilo blizu da pobedi Meliodasa koji je bio u njegovom assault modu gde je imao 142.000 power level i plus Zeldris. Tako da iz toga vidimo da čim mogu da im pariram, taj mač je vrlo moćan. I to je bilo to od ovog klipa, nadam se da sam objasnio kako je to veza između Marilyn i Artura Pendragona, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!